Okay, damo-damo nga salamat. The Honorable Mayor of the Municipality of Oras, Honorable Mayor Roy Ador, nga iyagihapon ano ang padara nga representative naton Iroyhan Probinsya, yan representative ni Congresswoman Maria Fe Romerica Abunda, ug sugad man ani ginado ni Madam Janet Kaisra Dag. Ayan, sa naton nga balikbayan ano, an owner han Kaisra Hotel. Ayan, damo-damo nga salamat, Madam. Yan. And of course, we would like to acknowledge the arrival ni Mayor Rivera, Han Municipality of Dolores Eastern Samar. Yes! Ayan, the unkabogable Mayor of the Municipality of Dolores, we have Mayor Onoy Rivera. Yeah, thank you.